皆さんこんにちは。BTV モンゴル支局のネミンです。日本の政府が両国の文化交流を促進させるジェニスプログラムを実施しているのを皆さんご存知ですか？モンゴルの若者たちが今回ジェニスプログラムに参加して日本に1週間ほど行ってきました。若者たちが日本でどんなことを体験し、どんな感想を持って帰ってきたのか、今回の番組でご紹介したいと思います。どうぞご覧ください。Би энэ зоонс мөнгө хараад бүр паник төрсөн шүү дээ. Юу л юм шиг. ジェネシスは2007年に始まった対日促進を図ることを目的としたプログラムです。参加者たちは日本で日本の歴史、伝統的な習慣、最新技術などについて学びます。また、ホームステイにより日本人の生活を体験するとともに、おもてなしの心にあふれてきたそうです。Бас нэг гайхамшигтай сайхан үйл явдал нь бид нар Японы айлуудад ингээ рандомоор очсон. Тэгээд бүгдээрээ айл хончоод эргээ цугларсан чинь маргааш ингээд хизээ язааны эмээ өвөтэй болсон. Хизээ язааны аав ээжийн гэр бүл орсон юм шиг тийм дотн уур амьсгалтай. Зарим нь нүдэнд нь ойлголт хэлгээзээ тэд ингээд баяртай гэж хэлж ядаад. Тэгээд бид нарыг автобусанд суугаад ингээд яг үдэлтийн ингээд баяртай гэсэн чинь нөгөө Япон аав ээж гэр бүлүүд маань бүгдээрээ ингээд автобусыг нь дагаад баяртай гэж одоо хэлж сайн нэвтрэлцэхгүй тийм үү? Ингээд зарим нь ингээд үл ялэг мэддэг Япон хэлээр ярьж чинь, зарим нь охин хэлээр ярьж чинь, байгаа боломжоор харьцаж чинь. Гэтэл тэнд ингээд маш гоё дотн тийм нэг холбоо үүссэн байсан. それでは在モンゴル日本国大使館次席の菊間さんです。よろしくお願いします。まずこちらのジェネシスプログラムについて教えてください。ジェネシスプログラムは、モンゴルをはじめとした世界各国からいろいろな分野で活躍している若い人たちに一度日本を訪問していただいて、日本を理解していただこうというプログラムです。モンゴルから初めて行ったのは5年前のからでして、これまでモンゴルからは合計で約1000人の方々に日本に行っていただいています。続きまして第2位の発表です。ジェネシスプログラムにはその国の優秀な若者が参加します。モンゴルでは毎年日本語スピーチコンテストが開催されていて、今回日本語スピーチコンテストに優勝した4名の方がジェネシスプログラムの参加権を受賞しました。その一人は将来エンジニアになる夢を持っている台湾さんです。それでは台湾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこのジェネシスプログラムに参加した、感想を聞かせてください。私は、日本の文化についていろいろアニメから見たんですけど、日本に行って、文化について人々と話したら、私の見ていた、アニメと、すごく近いでした。その中で一番印象に残ったものは何ですか？日本に私たちはホームステイしたのは大切でした。日本の家族と一緒に住んで、そして一緒に食べてら、それは、自分の家族に一緒に料理を食べているような懐かしい思いしました。台湾君はこれから自分のこんなところを伸ばしていきたい、このところに励んでいきたいと思ったところはありますか？会社の名前はいっぱい感じて、書いていて、そして私、全然読まなかったです。そしてそれと、モンゴルに書いて漢字よく覚えなくちゃならないねと思いました。台湾君のこれからの目標、夢は何ですか？私、来年卒業したら、
日本に留学するつもりがありますので、日本の田舎の高専に留学したいと今思っています。日本のアニメは海を越え山を越え、ここ内陸に位置するモンゴルにもしっかりと伝播しています。特に若者の間ではとても人気で、ドラゴンボール、ナルトから始め、ワンピース、鬼滅の刃がとことん愛されてきました。自分の好きなアニメキャラクターになりきってコスプレを楽しむコスプレイヤーも増えています。今回ジェネシスプログラムに参加したアノジンさんは2019年に行われたコスプレ大会に優勝し、ジェネシスプログラムの参加権を受賞しました。それではあのじさんをご紹介したいと思います。実際にコスプレをするとどんな気持ちになるんですか？жоох хүүхдээрээ хөөх ямар мундаг юм бэ, ямар гоё юм бэ, хөөх гэхдээ яг жинхэнэ юм шиг харагдаж байна гэд жоох хүүхдүүдийн хүлээж авч байгаа тэр мэдрэмж нь үнэхээр гоё байдаг. 今までコスプレをしてきたあのじんさんが今回日本を体験してきたんですけれども、感想はいかがでしたか？ үнэхээр гоё байсан. Ялангуяа манай баг болохоор Японы бүх соёлооттой танилцаад маш олон музейг очиж үзсэн. Тэгээд тэр болгон дээрээс амар их зүйл суралцсан. Бэни музей, NHK-ийн музей бол хамгийн сэтгэлэлцэн. Яг тэгэхээр бидний хувьд бол музей гэхээрээ ингээд хараад өнгөрдөг зураг шиг зүйл байсан бол Японд ч үзсэн бидний музейг хурж үзэж болдог, мэдэрч үздэг. Ингээд тэрийг яаж ажилладаг вэ гэдгийг өөрөө оролдож үздэг, хийж үздэг. Тэр бүх зүйл нь бол үнэхээр гайхалтай санагдсан. あのじんさんは今までアニメを通して日本を想像してきたと思うんですけれども、想像していたのと異なったり違うところはありましたか？ Оройн цагаар ингээд гараад гудамжинд явж байгаа хүмүүсийн стил бол үнэхээр гайхалтайсэн. Ингээд яг косплей дүр төвөрсөн хүмүүс ч байна. Эсвэл яг өөрийнх нь хэв маяг яг косплей аним дүр шиг тийм маш гоё флаштай ч юм уу, тийм хүмүүс ч гэсэн аягүй байсан. Тэр хүмүүсийг хараад яг нэг тийм баригдмал биш, яг өөрийнхөө байгаа нь үнэхээр гоё тухтай санагдаад яг Японд косплей хийгээд алхмаар санагдсан.モンゴルでは1994年にモンゴル剣道連盟が発足され、その影響でウランバートルでは剣道人口が増え、全国剣道大会も開催されるようになりました。モンゴル全国剣道大会で優秀な成績を収めた剣士たちにジェネシス参加賞が授与されます。ジェネシスプログラムに参加したノルツェルンさんは4年間剣道をしていたそうです。それではノルツェルンさんをご紹介したいと思います。ノルツェルンさんが4年間剣道をしてきたわけなんですけれども、やってみての感想はいかがですか？ Ер нь анх ингээ айдаг байсан. Одоо яаж харахгүй ингээд модон сэлбэр бариад ингээд модон сэлбэр ингээд тултаад хүнийг зохион, өөрөө зохиулна. Тэгээ одоо тэрийг ингээ бодоход айгүй айдаг байсан. Аяндаа ингээд 2 сар 3 сар хичээлэхэд ингээд тэрэндээ дасчдаг болдог. Твшээртэй болдог юм байлээ. Кендогийн бас бэлтгэл нь айгүй хэцүү байдаг. ノルツェルンさんが実際に日本に行ってみていかがでしたか？ Би YouTube-ээр зурагтаар ингээ нэлээдээ марч харсан. Өөрөө ингээд бүх юм ингээ мэдэрч аваад харахад бас арай өөр хэрэг. Тэгээд бас хоол хин ингээ идэж үтсэн бас аюу гоё байсан. Юу хүмүүстэй ингээ танилцаж уулзаж чадсан аюу гоё байсан. Орчин тойрны байшин, орчин тойрны соёл хүмүүс нь аюу таалагдсан. 何が一番印象的でしたか？ Токиод байсан байрлалуудыг харахад аюу их таалагдсан. Одоо Япон улс ч бас нөө арлын улс болохоор ингээ нөө далайн хажууд ингээ байдаг болохоор ингээ яш харахгүй цунами газар хөдлөлт аюу их болдог. Одоо байшингаа аюу ингээ газар хөдлөлт ингээ төвчих чадвартай болгосон. Ер нь тэр талдаа надад аюу их таалагдсан. Sakura hira hira mai yori te ochite yureru
好きなエクシルンさんは現在国際交流学科で勉強しています。学生時代、日本語を勉強していたエクシルンさんは今まで日本の文化を広めてきた功績が評価され、今回ジネスプログラムに参加する参加権を授与しました。エクシルンさんは日本に行ったことは初めてですか？いかがでしたか？ анх удаа Японд очиж үзсэн. Тэгээд өмнө нь би айгүйх аним үздэг. Тэгээд өмнө нь Японыг гэсэн төсөөлөл байсан яг тэрнтэй мань адилхан байсан. Ерөөсөө ингээд ийм цалгарт хаяах ч юм уу ингээд харь оронд очиж байгаа болохоор жоохон эвгүй мэдрэмж, чэнж мэдрэмж төрөндөө тийм юм ерөөсөө байгаагүй. Айл хэдийн ингээд яг ингээд байдаг ч юм шиг тийм гоё тайван байсан. Хамгийн их сэтгэлд үлдсэн зүйл гэх юм бол нийгэм. Тэгээ хүмүүсийн зүгээр амьдарч байгаа байдал нь хамгийн их сэтгэлд үлдсэн. Өөр оронд ч гэсэн ингээд амьдрал ингээ явагддээ шүү. Тэнд ингээ өөрсдийнхөө соёлоор өөрсдийнхөө ингээд бодлоор ингээд өөр хүмүүс ч гэсэн ингээ амьдарч идэв шүү. Япон хүмүүсээс ингэж амьдрдээ шүү гэдэг нь амар сайн сэтгэл тод үлдсэн. エクシルンさんは日本に行ってよかったと思ったところは何ですか？ Очоод ихний өдрүүдэд ингээ хүүхдүүдээ ч гэсэн танихгүй жоохон ингээ хичээл юм байжснаа. Манай хоёр ингээд бидний хүлээж авсан хоёр багш амар гоё хүмүүс байсан. Хамт явсан соёлын группийн маань хүүхдүүд ч гэсэн маш мундаг коллективтэй, маш мундаг хүүхдүүд байсан. Тэнгүүт ингээд яг тэр хүүхдүүдтэй тэр гоё оронд багаасаа нөгөө нэг Япон хэл сонсоод Япон соёл дуу гээ нүдүүлсэн юм амдаар нь ингээ хараад яг тэр оронд амьдарч үзэхэд ваа ямар гоё юм бэ гэж бодсоо. Sakura hira hira mai yori te ochite yureru omoi no dake o dakishimeta kimi to haru ni negai shi ano yume wa imma mo miete iru yo Sakura maichi 今回の番組では日本の政府から実施しているジェネスプログラムに参加した若者たちの声をお届けしました。皆さんの感想はいかがでしたか？これからもこのような両国の交流がますます盛んになってほしいものです。皆さん番組についてご意見ご感想があればこちらの宛先までメールをお寄せください。それでは次回の番組までさよなら。